Istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Pabanyak nyari kanca sikus bagus pempogi pada dunia karena ku laku ben sampen orang sian di iman nolong ini hari kiamat. Biar mun masuk soal kejadian tu tapi legon aku dah takut tak kempe. Ja bahakan ceban kita puja. Bahagian dia. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu. Orang laki dia apa jana ke mana kanjana, mana ke mana kanjana bagus, norong bagus, mana ke mana kanjana cuba, norong cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihuda ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla, para alim ulama, para masyayikh, kong langkong ajunan simulja, guru kita bersama Kiai Haji Misbahul Munir LC selaku pengasuh Pondok Pesantren Kebun Baru. Ajunan simulja Kiai Haji Abdul Aziz, ajunan simulja Kiai Abdul Latif Jamil, torsateja para kiai. Si abdina tak bisa nyebut setong per setongah, namun tak ngurangi abdin to'ati tor mulja'akin. Tuan rumah sekeluarga sekeleresan mabada acara haul sebuareh dari almarhum Haji Mukhtar Rashid. Semalar muka beliau seampun meninggalkan kita bersama malar muka sapora atu sana salamat dari fitnah sarang seksa kopur topotona malar muka betetia orang mulja dan gula sarang ajunan se akete yakin kangkui hadir di majlis se insyaallah penuh barokah kadito malar muka tetia orang se husnul khatimah. Sekuk laku nalikan ampun ngadep ke Allah paringa gempang cabutan roh wan malar muka papolong sareng orang saleh. Seteja para rabu, para belah, para tetangga rahimakumullah. Bada salawat saya yangkit sareng Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Seesena gak dinto insyaallah sangat adukung deka esena kaudien kaula ajunan separloh eka andi kaula ajunan makle teti orang saya salamat itunya salamat ning akhirat munyinah montak kali pasaka dito. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dari salawat kak dinton dan kaula teronrangakia telok hal yang berkenaan sarang acara suri alimakke. Pertama, kaula ajunan seteja sehadir tantona kan tero dadi orang sebunga itunya bunga ning akhirat niki dimin
Badestong riwayat dari Nabi Khidir. Beliau adabu sa'altu kathiran minal awliya faqultu hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwani syaqawa ila diwani sa'adah. Kaula ampun lastari mator dek ke sebagian besar para wali-walina Allah tentang setong pertanyaan. Pertanyaan asanikah beda eka isah setong kelakuan sebisa kelakuan kak dinto ngoba ben makalawar atawa masalamat keulahipun Allah seampun paste sarang Allah orang kapanika catet dalam tolesan ning lauhil mahfud catet dadi orang palang dadi orang celaka dibudi negara-gara amal kak dinto yoba ben Allah Ta'ala dadi orang sesalamat. Pas ada bu Nabi Khidir falam yujibni ahadun setong ngering wali jadi dak si bengala jawab kangko tentang pertanyaan banika. Jadi pertanyaan banika pada Rabu make panggempang iko caki melarat jawaban. Mon pas kunrang ngarang parsek kok polan nika urusan dan mangken nak kana mangken beg bahasa beg ngatemor beg prinsipil ki bahasa beg ngatemor abeg prinsipil anapa pertanyaan abeg urusan dasar sekak dimak mida bimanosa kak dito desara ampon kuat maka make tongkon apa boy tak kira robo. Senomor dua ben urusan takdir ser sebisa pek nepek urusan takdir mun tak geng orang selemari beri kabar beri bocoran ben Allah kelun ya makereng gua di para Rabu dak sabangal aja jawab hatta sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaulah dabuna Nabi Khidir sampai karena tak ada orang bisa jawab ring wali panika kaulah pas sampai atanya langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mau nikah bola bisa mau nikah jawab ring sekut diberi bocoran nikah benika lemah ditapangkis langsung sarang Allah ibak to nami araj inggi niki benika nikah kekasih Allah ijaklah kekasih nih kalau nak burle-burna bagi apa we kan ibak gitu buntan hatta sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kaula panikah pahmator ka kanjeng Nabi faqal kanjeng Nabi bah jawab nikah jawab naam iya bade iki bade takes nih kan berarti mun takes kan berarti lebada ongku nikah kabar mun ngak ba-ba jagi geus betekes SMS kita ada ambek mangken kita ada SMS jak kelompok selamat jak tak selamat jak antara ring selamat tak selamat jak guk laku tak selamat pak ada kita bocoran jak buat magawat maki sana ku mik pada tanya temu jak ada kun tawa cacar ya benten ongkuan nih keng kula des mebedes nih tadi ongkun sana ku mik nih mangken sawaran pembawa acara kun supporter gol tadi kun ngebele ki jak bal masuk sana padahal tak main TV saking main TV pada tak bisa kia jadi gue nih tukang petal ada nih kemarin lihat awal dulu geng jamu ya paju tak paju jamu na ila tarat jarang beni menjadi beni ponakan beri berkat mole tangki bang bon geng gula tak patelot teh mungkin ki buru beres kering ki bek ngang sohor tadi abang tagi usaha lawanan sini. Ke Nabi Datu sirik beriin guru, nyebu hari guru. Dah guru bah mulai bah keker. Enten benih keng kening seher kak, benih. Keng gun ki sake. Enten benih corona mama corona. Bian corona. Jangkum bian corona. Pon. Akhir tak bah jawab. Faqala na'am. Bedah. Pon apa kayak itu kanjeng Nabi? Pai jawab. Yukhrijul abda tete ini kan takuin pas amal lagi nggih
yukhrijul abda min diwanis syaqawah ila diwanis sa'adah idza kana yukthiru sholata wassalama alayya. Bekal makaluar dak kabulana Allah, bekal ngosot, bekal ngoba dak kakabulan Allah nasib sela kadung etoles etakdir badening buku catatan jaklah kenika orang palang pas yoba teti orang ontong bila orang kenika sekut maca solawat ke kaulah dawuh Nabi Muhammad. Teti sing ngobaan nasib nika maca solawat ke Gusti Kanjeng. Mangkan gula mangken ngantang langsung solawat. Pas ki buri maca aki solawat. Pabanyak maca solawat. Sambungake. Niat napa para Rabu? Niat nyampung solawat kaula ban ajunan ban solawat Allah. Solawat para malaikat. Sehingga Allah si solawat dak Nabi Muhammad, malaikat si solawat dak Nabi Muhammad. Beni lambak pak sampai makin. Karena kalimat dengan kui fi'il mudhari. Fi'il mudhari kak itu yadullu ala dawam wal istimrar. Kalimat kak itu yusalluna ala nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tak bu ambu macam solawat. Jadi kalau tak bu ambu sampai makin solawat. Jadi kau leban ajunan makin mau solawat, niat nyampungaki solawat Allah, niat nyampungaki sarang solawat para malaikat. Mula andi sampungan pada ban andi rantai. Barem orang andi rantai kak dito. Bila rantai kak dito ipa katas paka baba, ipa kuli sa ibaba, si atas doro akuli. Bila ibaba susah turun tangan Allah Taala. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Bon, itu nomor satu. Nomor satu. Mun bapak dari katanya boleh berempat ke maca solawat ni. Kita rempek rempek. Sambian mun apa rempek kareng maca solawat. Ning dalam setong kitab paling sakonin banyak maca solawat, beni paling banyak. Mun paling banyak ada bekton ada. Bila baik perai tedung bentar ke WC. Lain maca solawat. Paling banyakan sakonin banyak maca solawat. Sakoni tetikan kini kawai nyicep banyak. Berapa? 300. So sakonnya 300. Lengalak saya muda roka. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau bang alak si lancong bila mari kak cok 300 tangki cok ni kak gula mulai gelak gunda pala gelak gula saya dapat cok bila kau saya berpidato recan tek dentek an ni kalau makin sekejap rasa abid karena memang menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan terutama menunggu kepastian. Enda apa enjo habis maksud nikah apa polan perasaan nikah merubah keadaan makin lesomon perasaan perpan bunga pada butai gres saja mantananya roh jok yang pakai alpo tak gres pas sobu ya halakin ada mana ada nih melang jalan depan pon makin mari ki tahu nomor 2 boleh matur wala mulia tecer ngara pada kalimat ding dalam solawat kak dinto salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan solawat sebisa ajunan kak dinto atetiaki batan kaula setaja termasuk ahli ilmu secara zahir dan secara batin. Senomor 2 kaula bana ajunan montoro salamet tetero teti ontong cek kasangkah ngaji. Lenga mangken ni katakan ampun ijak mari duhur bajan tedung wah bade pengajian. Mun tak keng pak tepak iman adu sapa senter. Thank you. Dujak mangken ni kata ada yang lapar mun gun buta berkat saya ngakan banika. Wah, jadi tak ya beja. Pun kare kolen. Tak iya jong. Ni gini nyabin bat. Ni kese gini ya dan. Keset. Ani kan. Sedojo si hadir termasuk muslim. Mun gun saya sehari ya kakan ni jompo banyak. Keng tape karena iman para Rabu.
Ikundek ben Allah pas paste kau ben ajunan beteti orang selebur ka ilmu. Lar muka tertetia salamat dah. Karena gula mirang berstong riwayat. Gula make tak pati abit tan apa ki? Keng cek anu. Benten gula ki buru anu. Ki buru keluar di masake. Keng maksa gula. Ya kita ringki kari setong kak. Jadi nomor 2 kan kita. Bada orang yang sini kan. Bada orang etika ni ben Allah ning yaumal mahsyar. Kan gulaku ni kan pemaju tong setong kan. Maju tong setong. Mangkana jai pon ulama mak jai pon ulama. Nabi tak kali pakai anu ni kan. Debu nak jeng Nabi. Debu sini kan. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Hadis ngaran. Baan jadi kapi gu laku bakal yolok kangang kui nyaman apa an ban nyaman apaan baan maka apa bagus gu laku ya maka apa bagus ban mun nanti nyaman le tak todusan le panggil ning hari kiamat nyaman apa ban nyaman lah dikah mun langsung selamat apa ni langsung terjerodut langsung masuk selamat iki dipanggil tong setong le apa di setong dipanggil angkep muslena kulah langsung contoh kita kok empian pegel mun gula kana beta gula tipi kan Musleh Adnan ibni Munasik maju pak gula ni nyaman Munasik Abdullah Musleh Adnan ibni Munasik maju pahih beri buku saya catatan amal bagus coba gua kasah ada tak tu mani tip cek roni ro bahasa nak kan adet muda dan budi talangkong seorang tapi taruhan tapi apa aja tak ada salbut buku ni jadi umpama ada salbut dekat secoba itu les ning buku coba sebagus itu les buku ba laku guru bahasa nikah kak ma benyak sebagus kak ma benyak secoba montengkian sebagus tak usah tolong kita ngetoros keng montengkian secoba nika bisa tolongin setong lak setong sepada nggak nika pada ringgiman nika nolongin nika punya istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah pabunya nyari kanca sikus bagus pempogi beditunya karena ku laku ben saben orang sian di iman nolongin ning hari kiamat bian mun masuk surga jadur nyudur sampai ledole ku letak kota kepe Deki sampai le to le sini. Maju lagi mus leruji. Torot. Maju le torot. Leza. Jak sini kak. Mon parlo sini kak. Mak panjenengan kamu. Mak panjenengan muslim. Engki. Anak apa mak bedekan to. Nikah urusan kita amare. Apa kula mar mon. Derma. To wah kun nikah. Kula kenal ke malaikat. Siaket. Pola ruwah pola ija gun pola tayo pola mi ongku tako pas abeli sini ka abel malaikat tanya ke ma beli boleh kakek keruwa guru anu lamba sekut yon janggu lagi bah kita amare saatnya musudah tenan bona aroma lerlak keruwa ya pada remah kayak itu masa tak nisir kayak itu ya lamun kakek si usul iya pola ruwah kak ya jangan ngabunga kak tak kompian saya tolong iban gula ya pada tak temu kiri bola pokon senikan janjian ki makin ki mon sambian seselamat pas gula berpan bek cecer koni gula mon sambian cecer gula selamat gula janji makin koni keng mon pada tak selamat terjadi risarian manja bajel ada pesepak rempek dia ada pompong kita mangkat deh kak jadi jak saking ngebes ru pompong kita mangkat deki san lada pak rombongan guru mele tak bate repot dah singator ini kan oke keng insyaallah sambian selamat insyaallah selamat insyaallah ana apa bola fakullun muyassarun lima khuliqalahu orang ini bakal gampang dari awal cipta penciptaan nah niki cipta ngakuin apa moncet cipta ngakuin masuk surga gampang kelakuan surga kining dunya
termasuk makan nih. Ini kan kelakuan surga. Sampeyan dibekepang ben Allah. Ini ketandah insyaallah bakal selamat. Amin. Ya pokoknya lesson ini kalau jak beda amin merolo kok. Hebat tanya gitu. Damar kan masuk surga ya. Napa bendana? Amin. Ya ngalto bak jauh kak. Hon. Terakhir nomor 3. Ikan telur kan masa apa nambah lima nemoi di emak kok. Mentake ngembian nambah demar. Senomor 3. Lah ini kasih penting. Wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi washabbihi wasallam. Kalaban sholawat sikit huru ya Allah ajunan mapolong abdi dalem sadajana. Ning itunya bening akhirat papolong sarang kabula-kabulan ajunan sikus bagus. Oh menika taka hajat salam. Anapa? Mulai kining tunya abak nika paste ban Allah patatemu bencakan sikus bagus banol. Pagandengin agama noreng mon kanjana coba tanoro tak bisa. Dabun ke satar geruah kok. Dabun ke satar. Napa geruah? Telur asen geruah beni telur si asen keng salahnya re kanca. Ya bahkan ceban pintera puja. Ini bahagian jadi ya. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu. Orang laki re apa jana agama na kanjana, mon agama kanjana bagus norok bagus, mon agama kanjana coba norok coba. Pasaan bahandi kanca tak pate sepak. Pah ngoca ambuyuh ya. Maju rambut. Ja. Ya ko andi barung dinaya jadi dinaya. Tak kira temu ja. Ja. Bangkok si meliagi ya. Ja. Benrokon enja ana apa kok tak kok dosa engko senanggung dosa nah ai mayu ndai la nika talangkong sing ngajak ban saya ajak pada gendeng jadi mau beda dosa orang tanggung orang jawat magawan lagi wa bedereng bini ban selake wang aja mon kake jiwa jan kok metoa kan mon beda mantan kan beda ocak tertetia cucu baris tunya akhirat malah pada masuk surga. Ada apa mak itu akhirat nikah karena kadang tak cucu baris tanding akhirat. Lembak nikah beda orang laki lambak terlebat bini ne corek terlebat. Kan si kocak cucu kan polan tak pada kan. Orang tak pada apa polong pas dadi cucu mon pada tak cucu je. Laki beda mak. Bini ben bini saran boleh tak temu cara nak. Kunia bes beri. Dah iya. Laki ben bini pada kerasa. Bila saya agak bayar anak, pasal angkot temetok. Laki ben bini pada sabar pada todu senang. Bah bila saya tetia. Pada tak bisa. Saya dari rumah. Kau tu pita. Lah pon, stop. Boleh matur. Bodoh si laki ni kau lambat sebini corek tak lebar. Ndi anak bini beraban pas amimpe. Nika kun mimpe dah. Nika kita teti ni kun mimpe. Dari mimpe. Ka'annal qiyamata qad qamat seakan kiamat itu sudah terjadi. Nika pas ngetau nerakan ngetau katetean ke suratul mustaqim. Pas sampai sebini sebaraban panika nete ning suratul mustaqim. Pas ngiding tawat ta beda suara na orang bini pas takerjet nalikan ngiding tawat panika duh ma acora suara nembuk san yabas ka bawah ternyata suara nembuk nungku ternyata embuk nika pas padeng ka anan panika nika ngamba apoi neraka barara buka laban rote setong dadi apoi neraka nika aku lep sin kebrek payamba dari apoi di rote ijo rote pangamba apoi. Loh ni kau paham berkat ning tetian pah nyari pak di batang pak dining bapak ternyata pah gedeng talebat ternyata beliau panikah perpaan naning aing telah ke kausar dek ke orang-orang silampur ngangsor anan pah mator pak mbuk tak selamat siapa saya tak tahu jago lah tahu tenepan Arya baju dua baris
Bepamian manang tenang pak ikan toman menyaman bedening telah ke kausar sampai teti tukang begina aing telah ke kausar manang tenang embuk mata tolong ni siapa senolong nabi jak mulai lambat mingko boleh tak tong iding aki ben apa sepat deng gembun embuk neku roti kebaya apa kebaya ba ambana poin neraka ben tahu ben maksudnya punten lamba ambon mulai odi guna sedekah sekali anak sedekah roti gun ruah patah sedekah boleh ja kota nolong nah dibudina anak ni kawah mongkat entar boleh abeliin teronolong nambun lho ni kabah tanang iculuekin ka baba bosan iculuekin ka baba pah poton bang san poton tanang kan kabah cegah dari tedung ternyata kak dito tanang kabah kun poton kita nyaki ben benar apa benar tanang mak poton jadi cepo penyakit apa gara-gara ambian ni kabo arah apa nak gula mimpi ke bola akhir ambun ke itu atobat pas teti orang selampa dibudin ben Allah taala panamo tampe tanang ke itu bah beres boleh nikah kuni mimpi poton apa boleh bah langsung masuk gula mangkat mun reng lappa mak cek tabang mun reng lappa gua ni mun reng lappa cek tabang salah abang ni pasalamat ben Allah ning itunya pasalamat ning akhirat nak poton bakal beteti reng mulja gongguan ya kak ingki nak poton bakal teti bolja man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambaghi ayura'i bal ghuraba min al fuqaha wa yukarrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tihum syai'a fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman siapa orang yang seteron dia anak mulja seteron dia anak alim mulja ki ulama hormat ulama keng jak hormat melolo palampa ka ulama bila lang hormat ka ulama lalampa ka ulama pas tapalang anan ta alim ku laku kompo ya wakun alim mangkaning madura ni kaning Makassar terutama pas elate ben ulama gula ben sambian latihan lampa bila acara ngani kan alatenya ngabi abrem nikah keng alhamdulillah teraja genten dari Allah terima Allah demikian yang bisa saya sampaikan malar muka bada manfaat malar muka bada barokana ajunan tezitaju dari parengna selamat sehat wal afiyah lanceng umur ben malar muka almarhum Haji Mukhtar terima selamat teban Allah malar muka terima teti orang sesama ku laku sarang kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadin toba mator subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh